Pamirsa puncak upacara usaha Bepitra Reng Pura dalam Puri Besakeh, Desa Besakeh, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Pacang Kemargiang, ling tanggal 15 Januari sane jagirau. Anuten dan upacara usaha Bepitra Reng dalam Puri Besakeh, Pacang nyejar selami pitung rahina. Bendesa Desa Adat Besakih Jero Mangku Widiarto Mausang anutin kuentenan upacara usaba pitra ring dalem puri Besakih nyejer pacang kemargiang selami pitung rahina kadulurin antuk ngemargiang upacara petabuhan usaba pitra ring pura ulun kulkul saha nedunang pralingga ide betara ring pura Merajan Slonding tanggal 10 Januari raris ring tanggal 11 kantos 14 Januari kemargiang upacara penganyaran ring pura dalam puri. Puncak usaba kemargiang ring tanggal 15 Januari kelanturang upacara pecayaan ring pura ulun kulkul. Upacara penyineban kemargiang ring tanggal 16 Januari ring pura Merajan Selonding. Upacara kapupot oleh pemangku irike. Selanturnya nih klian Banjar Kedungdung Iwayan Sudi ngawawahin ring sajoning pemargi usaba dalam puri krama kepanggih sampun napi dabdab ngewangun genah madolan sekadi kauningin upacara usaba dalam puri wantah pinake saba pitra. Para pemedek sanirau ngaturang sembah pangubaktian ngelaksanayang upacara nyodang sang pitra ring tegal penangsaran ring sisi kaje miwah sisi kangin pura dalam besake. Sadurung upacara nyodang, para pemedek karin antuk ngaturang sembah pangubaktian ring pura Prajapati miwah pura dalem. Kelanturang antuk matur piuning, raris kemargiang upacara nyodan pitra saha ngaturang sodan majeng sang palatra sane sampun maaben, wiadin sane durung maaben. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.